usuku ke lolu olathathwa eSouth Africa esizweni kakhulukazi ukujwa kakhulu usuku lomama namuhla. Amen. So okubalulekile ke kakhulu mhlamba abanye bakhona ke omama abaningi bahlukene nomama bahlukene baba khona baba abantu besifazana kodwa bahlukahlukana omama. Amen. Bathi bekhona bonke begqoke kahle befanelekile bengomama kodwa bahlukana. Amen. So bahlukaniswa ke izinto ezithize ke ezibahlukanisayo kodwa lilonke ekugcineni kwakho konke umama uma ngasuma umuntu achaze umuntu angasuma achaze mama wakhe achaze mama wakhe achaze mama wakhe achaze umama omunye athi chaze umama kamakhelwane bangazi umama ngazi umuntu onje amchaza kanti umama kanti nje omunye achaze umama athi umama hayi isibalo esinje nakhona futhi usachaza umama uthi wehlukene kodwa egcine kwakho konke siyanibonga kakhulu uNkulunkulu enenzile nabakhona nabathola abantwana nakhulisa abantwana nabanemizi nanakekela imizi kulesi sikhathi esinjengalesi bekhona bengekho tata bephila bengaphili yenza babe khona bengekho aduke nje ezipanini kodwa aqhube umama abe khona umama nomuzi wakhe awakhe kube khona nje kube umuzi kuthiwe lapha ya uthola mhlambe kuna 10 years ahamba hayi ahamba mhlawumbe lapha nje uyaphila futhi lapha la khona uyaphila nje kuyaphilwa kodwa kana ndaba ngapha likhona ikhaya liyaphila futhi ngenxa yani ukhona umama athi ubadlula umama emhlabeni asanga ubaba sibe khona isikhathi sesibengaka bonakale angazi kodwa khona into abayenzayo umama ngoba bavele angazi noma lento kaPende uthi noPende nje wasala ubaba kodwa uPende wabe sokuthiwa yiniko endlini ukuthabeza ngaphandle kubona abantu ukuthi hayibo so yini ke amsekho umama ukhona ubaba mhlambe angawulinda u10 years engaza Pende ethi kwaPende wayiphendile unkosikazi sephele 10 years ngoba yini amsekho mhlambe umuntu oyenombono okwakha nokunakekela ke mhlambe wayethi baba imali kodwa mhlambe ukunakekela omphelele kwafanele ukukhamuke umama umuntu lekade benza umsebenzi ophelele. Siyabonga nje kakhulu ke bomama izwe ke nakho konke kukhona noma isikhathi sinjengalesi uyathola kwenye inkathi bayafa usuku nosuku sekufa besifazane ke empeleni uhlaselwa besifazane ngaba basha noma badala ngoba noma ngaba mngaka enenyanga nje mekwazi ukuthi bakhe ngoba besifazane usho ukuthi ngelinye ilanga lo muntu uzawukhula abe umama esizweni so noma bemncane kangakanani so uthola isikhathi ke izwe siphila kulona abahloniphelile neze ukakhulu nje bawuzwa izigigaba zasesayidi le-Eastern Cape ziyanyantisa into zizwa ngomama izinto zizwa nje ngomama hayi abazenzayo ezenziwayo ubona bebulawa usuku nosuku kakhulukazi laba sebethe ukukhula nje impela ngendlela emangalisi enyantisa umzimba esabeka so angazi ke kuleyo ukuthi suke seyihamba yaphikelelaphi yaphelelaphi ngoba lento yokuthi umuntu ngokwesifazane ungumama akekho umuntu obehlonishwa kangako ezweni umuntu wesifazane noma kunezimo seyibambene kangakanani kodwa kumele umuntu athi aqhamuka against thina wafika umuntu wesifazane waleyo ndawo kwashisa ngisho ikhali athi hlula enze njani efuna amadoda ngoba ayikho into lokeza ukuthi ngeke amshayile ukumshaya uyadlula nje akahlaselwa akenziwa lutho esikhathini esidlule bekunjalo nasezweni lenkosi owesifazane wengahlaselwa ke nasesontweni engahlaselwa ngeziwa lutho kodwa ngokufika lezweni ngenxa ukuthi izwe lihamba bonakala bayahlaselwa nje namuhla uzothiwa manje ufuna ukudlula la wakuthi owesifazane andingayofika kubaba umshiye efile ngoba amadoda lesikhathi asuke enze kanjalo. So ibambeni ke bazalwane kungemnandi kunjalo niyibambe uthi uyazi. Amen. Hayi phela nami ngelungelo sike njikayo kuleli uthi uyazi uyanazi uThixo uyanazi. So
uma ngikhulisa abantwana babe khona obaba bakhula abantwana ekhaya bekhona baba nomama kodwa abantwana ithemba kakhulu unjiniya wabo kusuke kuumama kuyenzeka umama kuze kwenye inkathi agcine sonakalisile kanti naye bethi bayatotosa phela kodwa ke batotose babambe noma sekuyakhala kuyaliwa angelelele umama apholise athi baba kusuba nje athi mama hayi kulungile abantu ngizokhuluma nobaba wenu akhulume naye alungise izinto ebekona ngezile sidunge afika kodwa umama enjani azilungise ngoba bakhona izimezi ezinjengalezo khona uhlobo lwamadoda akhona angasondela nokusondela engasho lutho kona kodwa ngenxa ukuthi kukhona umama kubonakala ubudlwane bukhona phakathi kwababa nezingane ngenxa ukuthi umama unjani uyangenelela umama khona amadoda kanjalo phela ngazi manyazi kodwa ngenxa kukhona kukamama zibonakala izingane mewangeza ubaba zisoke zibaleke nje emakhumbi nazo noma endlini zazo abasale wabila ebhekane ngonyama yakhe kanti kodwa phela kosuku ziyazi ngathi hayi uma ekhona nje uma angeke siza sadliwa lutho so abenze ubudlelwano umama kube kuhle kube mnandi kube nje ayana bafana ke noSawuli ke ake ngithi nje ekhaya bafana noSawuli omama ukuthi kube mnandi sona sikholo nje abantu bese kuphekiwe kwadliwa ukuthi kuyadliwa ngenye kanti ukudla ongena Sawuli akukho mnandana amen kodwa funa ngoSawuli weqe nakhona futhi akukho mnandi ngala ngasekhaya ke sisesantombe ethi ekhaya sinomndeni okwamakhe kwantini basinomndeni omningi nje okwamakhe uma kunento ekhaya esihlanganisayo uthi bazofika abakwamakhe kwenziwa amahewu abakwamakhe ngoba amahewu angasekhaya nawakwamakhe ayahlukaniswa ngoba nabo abakwamakhe banamahewu noSawuli ngala ngabi amahewu abakwaSawuli kuphuzwa kulozo lamahewu asentambini akanentambo kodwa ekambu ekhaya sasidala ukuthi uza abakwamakhe ayehlukaniswa noma sekukhiwa abakwamakhe ndawo ngoba meke wathi ufuthita nje uyahlukanisa ubaluleka kwaSawuli ke lo so uSawuli ubalulekile kakhulu uma ke umama engenayo la test yobusalt izimo zonke zibonakala ezandleni zakhe ekhona ngenxa yokuthi lokho uSawuli abukho kuyo so siyabonga kakhulu kumama oke wamala wathi sithe isimo sinjani kodwa waleke ufakile uSawuli akazanga ukuthi kukhulu ukuthi ngesandla udwele khona uhlobo labantu abakhona labasebasha besifazane abebeyimantombazane abangafundanga ukuphela ngenxa yokuthi makaphela uthi umama ikhakancane ufaka abe nesitepe sanjithwa ikhakancane afake avele athi afake sekuyaqala kuyadliwa akusadleki ukudla too much salt ngoba yini akafunanga ukulalela so leshuda babakhona abancane mathiwa naku futhi kufaka lo Sawuli kancane omunye akafuni ukuthatha omunye atshelwe umaketelwa abantu bambangela isicefe akathatha uyathi noma eseyisakwazi abe isakwazi ehlulo phela uphuthu abe sisakwazi noma okhulile kodwa hlwa yini upheka uphuthu ngoba wahlula into ethi ufaka kanje Tshwake ukuthi njani anasikali kodwa ke thi awuthwaka amanzi ophutha kanwa ngamehla kushuthi ayoba ngapha mhlawumbe qale kodwa njengamanje umuntu angazi ukuthi uma lekhaya siba ngaka once waqala wathi mhlawumbe sikhangala isitsha emanzini ayiketele lodwa useyokwazi ukuthi wangoma ngifake lempuphu lo size ungathina nawo ngamamenja besa right ukuphutha kodwa uma ngabe ungayithathanga iinstruction kumzali abazali omama abasuke bekhona labantu abasha baba nephutha elikhulu lokungalaleli abazali izwi lenkosi lithi bantwana lalelani abazali so uma khona komzali umntwana kusuke kusho ukuthi mlalele umzali ukholele ukuthi akulalele umlalele umzali ukhomba indlela kwenye kathi akakhomba indlela emnandi isengemnandi ke kuwena kodwa umzali usuke azi ukuthi yapi amen akekho umuntu owazi isiphetho sendlela njengomzali enganeni ngabe ubaba noma umama bobabili abazali bayamala bathi abantu abamizo ingakho umuzi unomthetho nemigomo yakhona abayibekayo abazali bathi lekhaya kunje kumumama kodwa kwenye inkathi mhlambe abe bayibeka imithetho bese umama alandeleke ukuthi iyayikhuba yini ubaba akekho kubhizi lapha lubhizi umama wakhe ukuthi lekhaya kumkanje ubaba umama uqinisekisa imithetho emisiwe njengomzali so ngizothi ke bazali bomama
ayingananga ke le engibambile inkulu kakhulu inkosi yomusa ingusisi amen nabasezayo bayibambe futhi uma umuntu eyofuna ukukhula akhule ukukhula kakhulu umuntu ngomzimba abe angaba mkhulu akhula bemdala beneminyaka yo8 kodwa uma ngabe ekhulele impawu zokuba umama engazibambanga wahamba nazo uyohlale ewumama okuthiwa awulowaya nobe lapha kude nebesesondele ingabikho ikhaza bambambisa lona njengomama ngenxa yokuthi impawu zokuba umama azikho akazibambanga ngesikhathi esanikeza ngoba mesezwamdala wafika ko 40 years 50 years ebhekele ngiyawusamtshela ukuthi nami ngumfazi nami kwami kanti ngesikhathi esafanele abunjwe nje abunjwe ubeyobubheka ngakho ke ababunjwayo ababumbeke mangabe liyafubuka lufeza ezandleni zombumbi liphinde livuke kusona futhi uma ngabe liyafa lufeza ezandleni zombumbi liphinde livuke kusona futhi so akunamntwana koyoba khona angaba khona ekhaya kodwa lonke ikhaya ngicabanga ukuthi linomthetho owodwa nje ezizweni zonke inhlonipho asikho isizwe esiba nomntwana simfundise okwahlukene inhlonipho uma umntwana ebonakala engahloniphi ekhaya bamfundisile waphuluka uma ngabe isizwe sibonakala singena inhlonipho khona kunakele khona kodwa abekho abantu abathisha umntwana ukuthi akamna inhlonipho base ikole nje abantwana bonakala esikoleni umntwana efika ukuthi uphume ekhaya enjani esakamncane bese babamba othishakala babamba ekhaya babamba othishakala babamba ekhaya kuthile ephumela umuntu bobabili basuke benzani bakhumula ngabe insizwa esencane umfana kuthiwe a boy today be a man tomorrow so should not a girl today be a mother tomorrow so akunakwazi ukuthi kuvele kuqhamuka umama nje ongazanga kanye ethina bemncane kangaka njengoba lapha kusande school ubuntu wabona ngenye imini become abomama ababekhona la sekuqedile inkosi ngosese yabo sesiyezweni ke siyezweni angazi bakhona yini abantu abakhona siyababona abasekuphumuleni abakhona abakhona abasekuphumuleni abakhona abasekuphumuleni yazi umuntu masuhambile ekhaya iyasiza ke lento kwenye inkathi sike sifunde yabo ukufunda ufunde ufunde kodwa mhla kufundiwe ngenye imini eliye izwi lifike kwena ngendlela yalo nje entsha so ngiyafisa ukuthi labantu kade bengekho abangakwazi ukuphumuleni nabangasakwazanga ukuphumuleni kodwa ke bake bazi ukuthi kwenzakala ini asibagabiseli kodwa siyaba chanti amanqaphunqaphu nje amagaba nje ukuthi kwenzakala ini ayikho lapho uzolifundela izwi nje bazalwane ukuba kuyenzeka ngizolifunda ngendlela yakho kodwa ngabe ngicela babukhethe akasifundele ilizwi ngoba ngendlela engalifunda ngayo ngelifike ngendlela engizwe ngayo masela lapha wasekugcineni lithi ke ngakho ke mase sabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe ungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva amazwi lawa sekuphumuleni ke ekuphumuleni lakhe siyakhona izolo abemnandi kakhulu amazwi asi ngithele masengisekhaya ngafika waxoxa ngezwe nje kodwa ukuthi hey unganaki khona ukufunda mhlawumbe ufunde kodwa ke ushuyayele kodwa amazwi mase uhambile Hebrew chapter 4 verse 1 lo mase ufika nje ekhaya sowetshisa kube mnandi kunje yaya ukwetshisa lokho ukuthi izilwane zenze njalo izilwane ezinenyawo ezine kakhulu ezinye zazo ingakholathi abantu bengadlanga ngenxa bathiwa sinenyawo ezine kodwa kazitshisi esetshisa lesivile sidle ngathi asinakile kodwa mase silele sibuye sihlaziye kahle ukudla kwaso ke sesilele usuku bonke setshisa nje kuyasikuseni sesi right so ukwetshisa lokho nami ngenza leyo nto igalamazwi abemnandi kakhulu bazalwane mase kuthiwa nje ungabi khona oyedwa kini
obonakala esele emuva awu abe mnandi ngicabanga ukuthi umuntu nomuntu akekho umuntu ofuna ukusala emuva angikho kuona njalo ngithengiyadlula kodwa ngidlulise ubumnandi nokubokwezwa engisebenza kakhulu ukuthi akungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva. So sihambile izolo bazalwane saba nesimo sathi sisesohambeni sasuka very late la angifuni ungadluli kuleyo nto embi kangaka bazalwane ma brethren amahle ibe yimbi lento yokusuka la seshayile isikhathi uma ngabe ayigwemeki kodwa yimbi ngikhuluma kahle ke ngoba bengeke khona abantu bodwa bekhona nomkhulu bebandla kahle nje yimbi le yokusuka late uma ngabe ithi into kuyasuka ngo7 fanele umuntu akafike esikhundleni athi sekuhanjiwe khona abantu abakhulu ekuqaleni begibela amabhasi noma injekitho namanje kusenjalo uma ngabe uya e-airport uyobaba i-flight yahamba mhlawumbe yakuphi eGoli Cape Town la yakhona ithi kwenye inkathi flight yakho ngo6 fanele bese airport mhlawumbe kwa 5 noma ngo5 o'clock fanele bese airport bose airport ke awukwazi ukuthi iflight yakho ingo6 utholakale wena udavuza ngo5:30 uthi uzongena awusakhona ukuhamba ithikithi likwena kodwa unjani isikushiyile naya yayibo ayikasukisa phansi nje kodwa naya kodwa senjani isikushiyile nalana ke bazalwane kunjalo angangantini nalana kunjalo lento esikhathi ayibe isikhathi ngempela ibe yini sihambile sabemnandi lapho sikhona kodwa sambanga kahle usuka la sihambe very late lokukhoza lekhaya bazalwane kuyangena lekhaya ngesikhathi sokungena nakhona esu10 sokuqala kwenkonzo kodwa kufika ngo9:30 ulungiselele nje ngothenda ukuthi abazalwane basidalile ngaphakathi enkonzweni. Amen. Sikhuluma nabasebenzi la sikhuluma nabafundi la alawo bantu bobabili abantu abakhona so umfundi akosikole sithi masikena ngo7 afike ngo7 afike ngo8 akukho umsebenzi ongena ngo6 emsebenzini afike ngo6 o'clock ongena ngo6 by 5:30 2:45 usemsebenzini awukomekwa nti uyasuka umsebenzi ngo6 o'clock usawu prepare nasekonzweni ungena kanjani so lento yokuba late yimbi makhoba. Amen. Hayi makhola leyo yokuba late njani yimbi so lesigcine lesikhathi sokungena inkonzo yale ekhaya nebandla lasesiphingo iqala ngo10. Amen makhoba. Iqala ngo10 so u10 ke mawuphundulekile ku9 awukaphundula phela ngo10 to 10 bese udala. Amen. Akho umuntu othusuka kude kawuyanganani ngoba nabasuka kude bayakhamba isikhathi akho asisuze kuba kude ukhonze kule ndawo uyazi ukuthi kude angelinyanga yokuqala le sekuyiminyaka so adjustake njengokufika kwakhe emsebenzini usuka kude kabuye emsebenzini kodwa mase enkonzweni benendawo bakude ayikho enjalo enkonzweni ungena ngesikhathi njengasemsebenzini. Amen. Emsebenzini khona belungu ebandleni khona uthi anithathe ngibeleke isikanda nisimise nje lesikali nibe ukuthi esikhathiko nibeka sesemsebenzini uma ngabe esasemsebenzini sihlonipheka sinesisindo lesi singena sisindo okwakho lokho kodwa uThixo ngicatha ungaphezulu komkashi. Amen. Futhi kabakhona lefuna besibonele phela semsebenzini makhona ikhona lifika lethu futhi ihlazo lethu ngiqinisile bakhona ikhona lifika emsebenzini futhi ihlazo akakwazi ukuthi ufike kahle emsebenzini ube right kanti lenkonzo la ufike in time. Amen. Asifile incwadi Isaiah chapter 20. Amen. Isaiah chapter 20 siyafunda ngizofunda bazalwane kakhulu incwadi engiqale ngayo leyo kuyifunda le yasekuphumuleni niyifunde umuntu abone ukuthi ukusalela kuhle yini bakungekuhle ukuthi asalele ngasemuva wonke umuntu akabambile isikhathi ngibonile nawuthi engeke kanti engathi yangena naku ukuthi akukuhle ukusalela ngasemuva so umuntu mefuna bakhona nje hayi akaqala isikhathi. Amen. What is amen or yet? Amen. Siyabonga umuntu mefuna ungasaleli akaqale kuphi ekuthileni isikhathi. Next week bazalwane laba bakhona la bayobe bekhona in time
Amen. Sizofunda incwadi ke la Izenzo chapter 20 othi uPaul uvalelisa kwabase-Efesu emelethu. Ngizofunda amavesi zambalwa ke bese siyagokana hopefully ukuthi ngo22 ngizobe sengiqedile. Ngizofunda bazalwane izwi kaNkulunkulu sikhona namhlanje ngizofunda le esengiyikhulumile iyona le eFesians namhlanje. Le nje sengiyikhulumile esikhathi iyona eFesians. Ngabe ngahlala phansi ngiqedile ngoba into engizoyifundisa engizoyikhuluma namhlanje sengiqedile ngayo le esikhathi ukuthi ngeke sihlanganeke la izwi ngafundwa. Ufundile futhi mamalevi izwi kwezwakala. Ngicabanga ukuthi kuba bekunjalo lesikhathi namhlanje sesifundile ngoba sizobona umsebenzi next week ukuthi in time abantu bakhona yini. Ngoba leyo kushumayela akashumayela nje iFesu siye kushumayela ngale yana. Ushumayela uPaul Paul ngeEfesu ngabaseKorinte ngabo bonke wakhuluma nabo wakhulumeka bezwa. Namhlanje sesidesiphingo sidayibandle angeke namhlanje abantu sithi abaphila iSkorinte iFesu kanti bahlopila le yalana. Amen. Namhlanje basithi labantu babela ngesikhathi into yala ebandleni labazalwane lesiphingo ukuthi by in time ababela. Amen. So sizokhuluma isimo sana. Njobe sikhuluma ngomama abala amazwi baligubha usuku namhlanje ngendlela eyahlukile. Nathi sithi usuku namhlanje lo mama ngendlela eyahlukile. Ingakho thina sinesitaba kakhulu sokubulawa kwabesifazane komama lezweni. Ingakho sibamba leyo sithi ayiphelele leyo eyenzakalayo yokubulawa kwabo. Abanye ngebakhulume ngokubulawa ngoba iyiphilo lonke emazweni abo abayazi lokuyazi nje ukuthi konke sifalo kabulawa. Amen. Abayazi lokuyazi. Kodwa thina ngoba siyayazi yenzeka imihla namalanga. Ingakho sithi asikhuze yona-ke sikhuze nale esikhathi sigodukeni sibuye next time sibothi sikhulekele ukuthi labo abahluphayo ababulalayo abalimazayo abayeke laba kagcina isikhathi babe sendaweni ngesikhathi. Siyafunda-ke bazalwane ngizowafunda amanye amavesi ngiwadrombe ngenxa yokuthi ngifisa mhlawumbe sikwazi ukuqeda-ke kulesi sihlokwana sakhona sithi-ke uvesi 18 kwathi esefikile kuye wathi okay imelethu wathumela eEfesu wabiza amalunga ebandla. Kwathi esefikile kuye wathi kuwo niyazi nina ukuthi kusukela osukwini lokuqala engafika ngalo eAsiya nganginjani isikhathi sonke nginani ngikhonza inkosi ngakho konke ukuthobeka nangezinyembezi nangokulingwa okwangehlela ngamacebo abaJuda nokuthi angegwemanga ukunitshela okusizayo nokufundisa phambi kwabantu nakuzo izindlu ngezindlu. Uthi-ke lapha verse 20 angegwemanga ukunitshela okusizayo nokufundisa phambi kwabantu nakuzo izindlu ngezindlu ngifakaza kubaJuda namaGreki ukuphendukela kuNkulunkulu nokukholwa inkosi yethu uJesu. Kepha manje bhekani mina sengiya eJerusalema ngiboshiwe emoyeni ngingakwazi okuza kungehlela khona, kepha ukuba umoya ongcwele uyafakaza kimi imizi ngemizi ethi izibopho nezinhlupho zingihlale. Amen. Kepha ukuba umoya ongcwele uyafakaza kimi imizi ngemizi ethi izibopho nezinhlupho zingihlale. Okuyenzeka umuntu ahambe ehamba ekholwa kahle kodwa izinhlupho nezibopho ziloko zikhona endleleni. Mawulandela-ke lo mzalwane yikho into embi akade eyenza esephendukile ushumayela ivangeli nje ngendlela yona kodwa izinhlupho nezibopho azimiyekanga uPaul. Izinhlupho nezibopho azimiyekanga uPaul esekholwa kahle kangaka enza konke lokho okufanele kodwa izinhlupho nezibopho zamhlalela imihla ngemihla eshumayela ivangeli ngaliqiniso alimelele. So uma imelele leqiniso akushoko kodwa ukuthi iyamazi inkosi usuku nemini iyamazi ekhali inyembezi elangazelela ukuthi abantu mabaguquke enkosini mabayikhonze inkosi ngendlela efanelekile. Athi kodwa kubona konke lokho akubonakali njengomuntu okhululekile ngoba izinhlupho azingiyekanga. Ayinhlupho uthini Paul
nesibopho ayasingiyekanga zilowo zimlandele ngizothi ke noma nimukakani bahle kangaka bomama nikhona emakhaya nisebenza yonke imisebenzi yenu imihla ibonakala kodwa izinhlupho nezibopho njengomama asiniyekanga. Amen. Ziniyekile yini? Izinhlupho nezibopho kaziniyekanga bomama emakhaya noma nikhona muhamba kahle bayabona abantu bahle nithathambile ninje kodwa mawubuyela kumuntu ngasemuva uzothola ukuthi yebo uyakhona uliphethe ikhaya kahle konke kuhamba kahle kodwa masosondela kahle uyathola ukuthi izinhlupho nezibopho ayasimiyekanga. Uyaphula kwendlela kodwa uyaqhubeka uyabonakala uthi njani uyabona kukhona umphamandla omqobo usuku nosuku ngani ngoba zikhona izinhlupho nezibopho kodwa ubonakala edlulundele yaphambili ezikhuphuekeni ezikhona nesibopho sinjalo njengalokhu Paul zasekubophile azimbophanga ngoba ebuthakathaka azimbophanga ngoba enjani zambopha ngekuthi enjani ehlele waqinisa enkosini. Haleluya. Amen. Uthi ke kepha ukuphila angikushayi into yalutho ukuba kube yigugu kimi kuphela ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engayamukela enkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Kalokhu bhekani siyazi ukuthi anisayibona ubuso bami nina nonke ngihamba phambi kwenu ngishumayela umbuso. Ngakho-ke ngiyafakaza kini ngalolu suku lwanamuhla ngithi anginacala egazini labo bonke. Makasho njalo-ke abantu abaningi manje abantu bekhuluma ngoPaul bathi uPaul kakhulu ngaphandle labangaphola namakhola khona kasho njalo athi hayi uPaul phela noPaul wayebulala amakhola kanti uPaul akakaze azange wabulala amakhola kodwa into abayenza ubewathatha ahambe bengefika ngakugavulile uqala ufuna athole imvume yokuthi akuthathe ahambe yoboshwa akubophe senegunya lokuthi ukuphethe ukizalekisa khona uyoboshwa noma uyoshushiswa ewahlupha kanjalo kodwa ekuchitheni igazi akuzwakalanga ukuthi uPaul wabonakala ebulala babengambulala umuntu abengabulala abantu kodwa izandla zakhe noma instruct athi bulalani nangu kuthi ngoba uyakhonza ukanje kanje kodwa uthi ke namanje uyafakaza ke la uthi anginacala lagazi. So nje benacala lagazi ke uyaqhubeka ke uthi ke akasezukuba nabo laba njengoba babonile base-Efesu akaseyophinde ababone ngenxa yokuthi uhambo lwakhe la ungelona uhambo lwalumile kwakuhambo lude oluqhubakalayo olalunikeza uPaul ukuthi abe nesiqiniseko ukuthi ke wayesazi ukuthi njengoba sefikile e-Efesu ekhuluma nabo ngalesi sikhathi uyabathetha ngisaphinde nikubone ubuso bami. Ngicathi abasele e-Efesu bathi befunda manje bayazi lokwafika kodwa manje besebenze njani nabo sebefunda imibhalo njenganathi ngenxa yokuthi wafika kubona wadlula zonke izigaba nendawo wafika kuzona wafika wedlula kodwa ke okumileyo ukuthi akazange aze abone abantu uPaul ukuthi ababulale njengoba eshe anginacala egazini labo bonke ngokuba angigwemanga ukunitshela lokhu ukunitshela lonke icebo likaNkulunkulu. Now verse 28 othi zikapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwaluza ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi lakhe. Zikapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwaluza ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi lakhe. Mina ngiyazi ukuthi emva kwalokhu emva kokumuka kwami kuza kungena kini izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlambi naphakathi kwenu kuza kuvuka amadoda akhuluma okudukisayo ahunge abafundi ukubalandela. Ngakho lindani nikhumbule ukuthi ngeminyaka emithathu ubusuku nemini angiyekanga ukuniluleka nonke ngabanye ngezinyembezi. Kalokhu sengiya
nibeka enkosini nasezwini lomusa